Reka twizere ko gikomeje kugira ibihe byiza cyane. Wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Twebwe twitwa Igika TV. Niba utarakora subscribe reba aho hasi mu magambo atukura, ubundi ukore subscribe wibuke no gukanda kukasogera kugira ngo amakuru tuzajya dushyiraho ujye uyabona umunota ku munota. Twebwe twitwa Igika TV Rwanda. Abanyarwanda bahitanywe n'amasasu ya RDC bageze ku 9, abarenga 600 barimurwa. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda mukuru Rinda yatangaje ko abanyarwanda bahitanywe n'amasasu yarashwe mu karere ka Rubavu n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe bifatanyije bamaze kuba 9, mu gihe abandi barenga 600 bahitanwe ahegereye umupaka bajyanwa mu nkambi iri i Nyabihu. Kuva umujyi wa Goma uhana imbibi n'akarere ka Rubavu mu Rwanda wajya mu maboko ya M23, intambara yarushijeho gukaza umurego, ndetse ingabo za RDC zifatanyije n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR na Wazalendo batangiye kurasa amasasu ku butaka bw'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zatangaje ko ubwirinzi bw'u Rwanda bwahanuye ibisasu bimwe aba basirikare barasa mu Rwanda, ariko amasasu mato yinjiye mu gihugu yica umwe abandi barakomereka. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda mukuru Rinda yabwiye RBA ko abanyarwanda bahitanwe n'amasasu yarashwe mu karere ka Rubavu bamaze kuba 9. Kuri uyu 27 Mutarama 2025, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Rwivanga yabwiye igihe ko abakomerekejwe n'amasasu ya FARDC ari 35, ndetse bari kwitabwaho ariko harimo abakirembye cyane. Mukuru Rinda yavuze ko hari abaturage 381 bari batuye ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo bikanze urusaku rw'amasasu bajyanywe gucumbikirwa mu nkambi ya Kijote mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu, niho inzu 5 i Rubavu zasenywe. Mukuru Rinda yavuze ko abaturage b'Irubavu batekanye kuko ingabo z'u Rwanda zabarinze, ndetse n'urusaku rw'amasasu rwumvikanye kuwa mbere rwabagabanyutse. Yananyomoje amakuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko abasirikare ba FARDC binjiye mu Rwanda barasa bafata ibice bimwe. Ati abanyarwanda batari hano i Rubavu babonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ingabo za FARDC, FDLR na Wazalendo zinjiye ku mupaka w'u Rwanda zirawurenga, zikaba ziri kurasa aho hose, zikaba hakaba hari ibyasenyutse harimo n'amazu, ndetse izindi zirashya. Ngo hari n'inzu ubuyobozi bukoreramo zafashwe. Ibyo ni ibiri ku mbuga nkoranyambaga gusa, ariko abantu bashyire imitima hamwe, umutekano urarinzwe. Akomeza agira ati nta musirikare wo kukurya, yaba uwa FARDC yaba uwazalendo cyangwa se FDLR wigeze uva hakurya ngo yinjire ku mupaka w'u Rwanda aje kurwana. Abo mwabonye nabashyize imbunda hasi, nabamanitse amaboko, abandi bafitwe n'abasirikare b'u Rwanda, nibo bazi uko babyitwaramo. Mukuru Rinda yongeyeho ko u Rwanda rwakomeje kwakira impunzi ziturutse i Goma no kuzifasha kubona aho zerekeza. Maginga ya u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirenga 1200 z'abanyekongo bahise bajyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Rugerero. U Rwanda kandi ruri kugenzura aho amashuri yarafunzwe i Rubavu yafungurwa, abanyeshuri bagahumurizwa ku buryo kuri uyu wa 3 amashuri ashobora gufungurwa bagakomeza amasomo nta kibazo. Mu yandi makuru kandi ari kuvugwa M23 yafashe ikibuga cy'indege cya Goma bidasubirwaho. Umuvugizi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa gisirikare Liyetona Colonel Wiringoma yatangaje ko bidasubirwaho bari kugenzura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyose. M23 yavuze ko yamaze gufata ikibuga cy'indege cyose cya Goma nyuma y'amasaha atageze kuri 48 umujyi wa Goma ugiye mu maboko yabo. Liyetona Colonel Wiringoma yagize ati ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma gicungiwe umutekano
umutekano cyose ni intare yavuga ingabo za M23. Kuri wa 26 Mutarama 2025 M23 yabanje gufunga ikirere cy'iki kibuga cy'indege kubera ko ingabo za FARDC n'imitwe bafatanyije zagikoreshaga zihanyuza intwaro zicikisha abasivile. Ni mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma muri rusange ikomeje gukaza umurego. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma nicyo cyifashishwaga cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza mu mwaka wa 2020 ikibuga cy'indege cya Goma cyari gifite ubushobozi bwo kwakira indege nibura 7 za Airbus A320. Ikibuga cyari gisanzwe gikoreshwa cyane n'ingabo za leta FARDC, ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, n'imiryango mpuzamahanga n'ibigo by'ubucuruzi bikora ubucuruzi mu burasirazuba bwa RDC. Ariko kandi i Kinshasa ambasade zirimo iy'u Rwanda zagabweho ibitero n'abigaragambya. I Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imyigaragambyo kuri wa kabiri yafashe indi ntera aho abanyekongo batwitse kandi basahura ambasade zaho. Ambasade z'amahanga ntizishobora gutanga amakuru y'umutekano i Kinshasa. Biravugwa ko ambasade y'u Rwanda na ambasade zimwe na zimwe z'ibihugu zo mu burengerazuba zigaruriwe i Kinshasa n'abigaragambya barakariye M23 n'u Rwanda, bashinja kandi umuryango mpuzamahanga kutagira icyo ukora ku Rwanda. Nyamara ibi bihugu by'uburengerazuba na SADC bishyigikiye Perezida Tshisekedi mu buryo bushobora kuva ku bikoresho kugeza ku bacancuro mu ntambara y'abene igihugu mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse rimwe na rimwe bakarebera abantu barya abandi ntihagire icyo bavuga. Twambutse gatoya tugahita tunyarukira ku mugabane wa Amerika. Trump yirukanye abashinjacyaha bamushinjaga mu nkiko. Bitangazwa ko abasaga 10 bakoze mu rubanza rwa Donald Trump birukanwe nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutabera w'agateganyo James McHenry yavuze ko batazizera mu gushyira mu bikorwa gahunda za Perezida Donald Trump. Niba yandikiye aba bakozi, uyu yagize ati: kubera uruhare rwanyu mu gukurikirana Perezida Trump, ntabwo ubuyobozi bwabizeye mu gushyira mu bikorwa gahunda zayo. Ibi byabaye mu gihe guverinoma ya Trump yatangije iperereza ryihariye ku bashinjacyaha bakurikiranye bamwe mu bagize uruhare mu myigaragambyo yo ku itariki 6 Mutarama 2021. Abo bashinjacyaha bashinjwaga gukorera nabi itegeko rya US Code 1512C mu gukurikirana abigaragambya. Itegeko ryaje kugabanyirizwa imbaraga n'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga mu mwaka ushize. Uyu mushinjacyaha w'agateganyo i Washington DC yasabye ko haboneka amakuru yose yerekanye ibirego byari bishingiye ku itegeko, hanyuma dosiye, inyandiko ya email ndetse n'ibindi. Tugarutse hano Rwamagana, birakekwa ko yarohamishijwe n'ifi yararimo kuroba muri Muhazi. Umugabo witwa Niyoyita Emmanuel wari uri mu kigero cy'imyaka 44 yarohamye mu kiyaga cya Muhazi ubwo yararimo kuroba amafi akoresheje ibikoresho ku gakondo aroba mu buryo butemewe basanzwe bakoresha. Ibi byabereye mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana ku cyumweru tariki 26 Mutarama 2025 ubwo ifi yafatwaga mu mutego uzwi nk'indobani yari yateze mu kiyaga cya Muhazi. Amakuru yatangwaga n'abaturage ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru yavugaga ko uwo mugabo yishwe n'ifi yari yafatiye mu ndobani. Umwe mu baturage yavuze ko ifi yitwa imamba ariyo yatumye arohama mu kiyaga cya Muhazi ahita apfa. Uwo muturage yavuze ko Niyoyita Emmanuel yanaze indobani mu kiyaga, ifi ihita ifatwamo, agiye kuyizamura imurusha imbaraga ndetse mujyana mu mutego kugeza ubwo yawukurikiraga agiye kuyifata, agira ubwo ananirwa ashaka gusubira inyuma biranga kugeza ubwo yarohamye ataratabarwa, dore ko hafi y'uwo mwaro muri ayo masaha nta muntu n'umwe wari uhari. Abaturage bavuga ko batabaje
urwego rushinzwe umutekano wo mu mazi bamushaka iminota 30 ariko bamukuramo yapfuye. Umurambo we uhita ujyanwa ku bitaro bya Rwamagana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamdun aganira n'ikinyamakuru cyitwa Bwiza yasabye abaturage kwirinda kwishora mu bikorwa by'uburobyi butemewe n'amategeko kugira ngo birinde ibyago bahuriramo nabyo. Yagize ati ibyo dusaba abaturage nuko bajya bakora uburobyi bukozwe kinyamwuga bakirinda kubikora bakoresheje ibikoresho bitemewe kuko ibyo bikorwa bitemewe binangiza ibidukikije. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko mu kiyaga cya Muhazi harimo ifi nini cyane zitwa impamba zifite imbaraga ku buryo uwashatse kuyizamura yafashwe ashobora kumuta mu mazi mu gihe iba yafashwe mu ndobani barobesha.